Magandang araw, Pilipinas! May 20 pesos old banknotes collection. Central Bank of the Philippines, 20 pesos. Andres Bonifacio. Emilio Jacinto. President of the Philippines, Ferdinand E. Marcos. President of the Philippines, Diosdado Macapagal. President of the Philippines, Ramon Magsaysay. 20 pesos, kartilya ng Katipunan. May 20 pesos old banknotes collection. Thanks for watching at salamat din sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. God bless everyone!